prie sidabro kasyklos. Šiaip labai gražu, tokiais kaimeliais važiuojam. Labai gražus namai. Jo. Dizainas labai gražus. Jo. Ir sodai labai gražus. Sodybos. Žeminė turi, taip pat net tokia, kad labai suspaustėta. Aš negaliu pasakyti, ten vienas sodas. They need to wait after first explosion 15 minutes to check if there will be no danger for them. So every 15 minutes? So, let's go. Okei, jo, čia toks laukas. Čia daug bičių, bet čia žiauriai gražu. Čia vienas of mano favorite gėlių. Ja. Slei. Tai atvarėm tas sidabro kasyklas. Biškai su Giedre nutipenom į apačią. Javų prisirinkt. Aš noriu žiauriai gėlyžių šito čia. Fun fact, čia mano mėgstamiausios gėlės. Jo, ramunėlės laukų. Man žiūri patinka ramunės laukų. Tipo, man iš jūsų lauko gėlės žiūri patinka. Jo. Jo. Čia žiūri fainas kiemas. Oi, pirmą kartą tokį matau, žinokit, pirmą kartą tokiam esu, kiek save pamenu. Jo, ar dar šitą nuskinsiu. Nes irgi faina. Jo, įsivaizduoju. Drugiai javai neįsivaizduoju. Kai čia. Žodžiu, nesvarbu. Eik. O, jie ten jau toli išėjo. Vilfredas su Laura. Jo, exactly. Mūsų irgi. Maša po vidurį gatvės. Čia taip gražu. Atvažiuoju. Strauksiu biškį. Fainai. Taip, dabar mes prisirinkę gėlių nusileidom jau su Goda. Gėlydį. Okay, so you can see here map of town, map of 18th century, of our town and all the villages, places around. What is the name of the town? Do you remember? Keliaujam. Aš vienintelė su berniukais einu. Šviesa tokia, jie visi ten eina. Visą laiką pasirengus reikia eiti. Čia šlapia ir šiek tiek vėsoka. Sakė, kad čia 10 laipsnių yra maždaug. Jo, mums pravedė tokia ekskursija, parodė video įdomų. Šiaip, jo, tos gyvenimas. Dissolving and collapse could take place. For them you can see behind them wooden beams. This is safety measure. Oh shit. Aš jau esu žemperį sugalvojau net pasiimti. Ačiū, kad pažiūrėjote. Come closer here.
Dainuot sakė gali. Žodžiu, šiek tiek klaustrofobija įsijungė. Vanduo laša. Vėsoka. Jo. Labai įdomiai. So in the 1319, they discovered silver in our city. Take this photo as well. At one point, this mine was the main source of lead for Europe, but silver from this city get as far as to China. And in China, silver from our city was used for smelting products. Miners from all around Europe came here because of freedom. Here in our city, miners became free people. Also, they came from Europe's country, from Poland, Holland, Germany, Czech, and European boys. And they were working here 12-hour shifts from Monday till Saturday, and maximum 25 years. With how long human body can cope with these surroundings and these conditions. They worked here not for silver, because silver was going to the king. So they were working for freedom, not for only themselves, but for their children and families. Pneumonia. Now let's go farther. Iron ore and limonite here. This is iron for them. Because of iron, this shape is color, of course, but iron is over there. It's inside? Iron ore. 30% of iron is there. Okay, so who's out the shop? Please go there. And you sit down here. Attention please. Touch water, okay? Don't touch any rocks. Be careful with your phones. If they will fall to the water, there will be no returning back, of course. And also, please don't stand in the boat. Boys, don't do that. Vyrukai, neliečiam nieko, rankas laikom, tarvyturį, sienų neliečiam, telefonus jeigu naudojat, atsargiai nesikris į vandenį, bus viso gero. Ar jau aišku lietuviškai? Angliškai nelabai supratom. Būkit atsargus, nes gali susižeisti. Gerai? Sutarėm, rankas laikom per vidurį. Atsargiai, nes nejuokas, tai gali susiduoti. Ačiū. So be careful, if boats will sink, we will need to go back in this cold water, okay? So don't stand up in the boats. Nebandykit atsistoti. Gali nugriūti į ledinį vandenį. Nebandykit taip daryti. Net neturėkit minčių. Kalbam. Okay, thank you. Can I check a bit water? Yes, you can. Vanduo labai maloniai šaltas, labai patikinau. Nelieskit, nes arti valtis iš viso krašto. Galiu paliesti, sakė, taip, ne, aš pabandžiau. Labai šaltas vanduo, kad jūs informuotumėte. Ir taip, jūs nekiškit čia tavas, aš pabandžiau, nes aš per vidurį galiu padaryti. And also, if you know any songs and you would like to sing, you can do it here, because it's a great acoustic here. You can hear everything that's going on the back. So,
If you would like to sing, please do it. And of course, enjoy your ride. We can sing, yes? Yes. Dainuot gali. Akustika faina. Tikrai. Šiek tiek čia tokia fire atmosfera, grynas vanduo, ledinis tiesiog. Nenoriu, kad pasikurtų, man baisiai čia šalta. Nuo šiol. Jo. Fainai. Žiauriai. Padėkit man klaustrofobija, prasideda jau gryna klaustrofobija. Aš tiesiog žiūriu į tos tunelius ir like what the fuck. Aš nusileidau tuo liftu ir aš grinai sakau, nu ne, kelkit mane į viršų. Žodžiu. But they weren't using any boats. Boats were used only in edits. They were walking through this cold water. Only leather clothes were saving them. How long does it usually take to mine out this kind of stone? So sometimes weeks, sometimes even months for 1 meter of this stone. 1 meter. So there was 150 kilometers. They did a lot of work. And this channel is 270 meters. Closer to the lamps. So pay attention to the ceiling because these canals drilling. So they were drilling holes with hand drills. After that, they will put inside black powder, plastic package, and with straw, dry straw. They will use the straw to ignite this package. After a while, plastic explosion. This simplify their hard labor. But it was dangerous because black powder is very controlled. If it get wet, it could burn badly. So no explosions, but could be even 2 or 3 explosions, one after another. So they need to wait after first explosion 15 minutes to check if there will be no danger for them. With this lead, that they were using this lead on the First World War. Very important city. Matai elektrinis variklis užuot spaudė. Aš manau, kad mes jau išsiaiškinsim. Ai, lynas yra, o lynas. Jis daug nepačias ir jau užstoja. Auč. Please step out of the boat. So, let's go. So, please stop here. And you stop here. And you please come closer to us. How long that tunnel was? And please listen to this. They were excavating this kind of holes. After a while, they were pushing inside a plastic package and they ignited. But if everything was okay and there was no incident, they came here and checked if there no layer above us is hanging from the city. If there is this layer, they need to drop this on the floor and clear this area after this technique. After when it was cleared, they were using oil lamps to check this
balls. These rocks, if there's this kind of vein. In this shape, sometimes kids see crocodile or lion. And the smallest kids often see there Peppa Pig. Do you see Peppa Pig there? Peppa Pig? Yeah. It is very, because we get recognized, but when it was freshly mined, it looked like that. When we visited our city, wrote these bones about mines. It helps you to excavate any feathers that are holes on the mine, and helps to find any old that finds. In the Middle Ages, in darkness, miners didn't check if any kind was means of shine. We were using white rocks to light the different things. It has leave this light, so please check for yourself. See mushrooms. Now they are growing here, 40 meters in on the ground throughout the year. These mushrooms are eating these wooden beams, and above us on the ceiling you can see a mycelium, living body of this mushroom. And they eat the Wooden beams. They are eating wooden beams. when we eat those mushrooms. No, gražičiu. Šito Marija. Tai čia nėra ryšio, kaip aš supratau. Tai yra tokie čia ant sienos, tokios dėžutės, tokios, tenais yra mygtukai. Ir turbūt tenais yra padaryta tam, kad kai ekskursija praeina, tai žmogus paspaudžia, kad jie jau tame praeina. Ir kažkas viršui, žiūri, kur mes einam. Jo, ir viskas mus gerai. Jo, tai va, ne iš ryšio, čia nėra. Matot, kaip aš mąstau? Jo, čia tokia tunelį lempa. Ne, aš jau vienintelė su berniukais į doma. Jo. Čia tiesiog koridoriai tokie akmeniniai, bet jau, jau tokie nauji, bet žiauriai tokie šlapi ir akmeniniai. Jo. A tai va. Žodžiu, mes išėjom jau iš to, mus pavežė to lifto ir jau čia ten taip šalta buvo, sušalu, mano kojos yra tiesiog ledinės. Žmonės negali matyti. Aišku, aš čia pati kalta, kad šiek tiek nepasirašiau, bet okei, normalu. This is leftovers after hard work in miners. It looks for me like new landscape. But now on these leftovers, forests are growing. At once going, all of them were cut for steam engine here in our city. And in this 1970, the inhabitants of our city built a city park on these leftovers. Now when humanity is asking itself what we can do with leftovers of human activity on the planet of nature, we have a very small answer here. But today you need 1,740 meters in the ground. Sometimes it was low, so some kind of fitness, but look how far you get. From engine shop, you get to engine chambers, corridors, and you go as far as there. The fire street in that direction. There's over there is a gold shop. From that shop we took boats in that direction. By boat we get to the white shop. There was a plan and there was a step. From white shop we returned into the engine shop, and now we safe on the surface. I would like to thank you for using our mind. It was a pleasure for me to take you on this journey today. So have a nice day and God bless you. This is traditional mining techniques that miners are using. So God bless you. Thank you. Žodžiu, sėdim kaviniai, mano tėvas buvo iki nulio išsikrovęs. Aš... Gerai.
gerai. Jo. Žodžiu, mes jau greit važiuosim, aš turiu pakrauti telą greitai. Ne, viskas gerai. Gerai. Jo. Tai va, telas susikrovė, negalėjau nieko rašinėti, gerai. O sėdim, kraunam telus, ramiai savo, jo, laikas bėga, jau greit varysim, šiaip, jo, reikės stulką dar nueit, pavalgėm skaniai visai, jo, tai va, peace. Tai žodžiu, mes jau kaip ir varom namo, jo, gaila aišku, kažkaip trumpai greitai prabėgo laikas, visi metai kažkodėl, jo, muzikos klausom, sėdim savo, jo, refas ant kem 4%, kaip ir viskas ok, važiuojam, draugiškai visi. Pirmauja. Super, sekasi, nes Fortuna bijo atsukti jiems nugarą. Labai išmaikštu. Apie dugą, apie galus, pasakyk. Neprisimenu. Neveikia. Mes nebekelio. Vis dar žiūriu. Pasakyk, kodėl. Žodžiu, garsas labai blogas, tai perpasakusiu viską plius minus. Tai man žiauriai patiko šiandieną, mes jau varom namo, Giedrė užmigo, ir aš noriu padėkoti visiems, kad, kurie buvo kartu šioje kelionėje, kurie linksminos kartu, kurie tiesiog kūrė vaibą pačios šitos kelionės. Taip pat aš noriu padėkoti mūsų gidams, mokytojams, kurie sutiko važiuoti į šitą kelionę. Ir norėjau pasakyti, kad ši kelionė buvo nuostabi ir man labai patiko, kaip jinai visą praėjo. Tai ačiū Jums labai, kurie buvo kartu, kurie sukūrė tą būtent šios kelionės išskirtinį vaibą. Ir peace out.